Okay. Agafilimi kacu ko nuko gatangiye. Barakwereka Rudomoro wacu yaraje afite ipiki hejuru ahita kubita mu birahure by'imodoka inyuma. Wana afande wacu ahita hagarara. Ni uri mu modoka rero bagenzi. Iki nta kindi cyakoze. Afande amaze guhagarara muri ubwo buryo cyahise gicapa mugu kita kikarenga muri ubwo buryo. Hey, urave kubi imyaka rero sasa. Barakwereka afande wacu rero yahise avamo faster yitegereza inyuma y'imodoka asanga imodoka yangiritse cyane. Maze rero afande wacu nta kindi yakoze usibye kwita kurikira umurara. Ngabo rero bahise bakarenga muri ubwo buryo bacapye mugu. Sinzi rero ngo afande aramufata ate. Wana afande nyamunini Stevo wacu yagarutse muri aka gafilime. Wana ngabo kumva uko bagiye hari uwundi wahise usota igipangu muri ubwo buryo arasimbuka agwa muri ubwo buryo ahitaza afungura iyi modoka yitonze cyane nk'abandi barara. Kumbi mu modoka harimo briefcase. Iki cyaraje gikuramo za briefcase gita kiza kirafunga neza kitonze kizinaga inyuma y'urupangu. Nacyo kirangije kigira gute kirurira muri ubwo buryo kita kikarenga ifata briefcase maze kita gikomeza urugendo. Ngicyo rero sasa ni cyariri cyacu riri wacu nawe yagafashemo. Kumbi barakwereka ku rundi ruhande Rudomoro wacu yaraje ahita yitsimba mu kintu kiri hano maze ahita kinjiramo muri ubwo buryo ahita aryama hasi rero sasa. Urave kubi imyaka gusa ipiki yiwe yayishyize hafi aho. Wana afande wacu bidatinze nawe yahise hashinga ibirenge. Ako kanya yahise ahagera ageze hano abona ipiki. Iyi piki si ya wa murarara. Iyi piki si ya wa murezi umaze kunyangiriza. Afande wacu nta kindi yahise akora yahise avanayo pistori yitonze cyane maze ahita nakokinga. Wana kumbi ku rundi ruhande barakwereka cyariri cyacu ngicyo kiri kuza gicapa mugu muri ubwo buryo. Kiriruka byo cyaraje kitakitsimba hehe munsi na ziri hano hafi aha. Wana gishyira briefcase aha kirategereza sinzi uwo kitegereje. Ngabo rero afande yinjiye muri iki ikizu kitabamo abantu, ikizu cyasenyutse kimeze uko nguko nyine. Atangira gushakisha ahantu hose yitonze nyine nk'abandi bakomando bose. Wana ngabo rero afande atangiye gushakisha inzu yose. Munabyibuka neza uyu fande wacu yakoze ikosi rya komando amezi 8. Yari ari ahantu bita Inasho yahariya hakurya muri Nigeria. Ngabo rero filime yacu irakomeje. Afande wacu yakomeje ashakisha nde umugingo umwangirije imodoka akayimena ibirahure. Wana nguwa kumbi cyariri cyacu hano kiri kwijujuta ariko uyu musenzi kataza kandi amasaha yageze. Sinzi warindiriye rero ukurikira unareba akantu ku kandi. Nyaboneka nakubwira ngo ukore subscribe kuri iyi channel nimba uri mushyashya. Wana tubane 5 kwa 5 udufilimi nk'utu tujye tukugeraho mu bambere. Barakwereka cyariri cyacu hano cyafashe za briefcase. Ariko uyu muginga ari reka ndebe ikirimo ndane. Diri wacu gufungura neza yayisagwa ku madolari, ku mafaranga menshi cyane rwose. Harimo amafaranga bita amadolari, amanayira ndetse n'andi atandukanye. Wana cyarikanze gifunguye n'iyindi kita kibona zahabu. Kiratungurwa cyane. Rero ibintu nk'ibi ngibi bibaye uhita ugira ibitekerezo byinshi. Nacyo bidatinze cyahise kigira ibitekerezo nk'igihumbi. Reka mbigenze uko nguko mbitekereje. Urave kuri riri wacu rero sasa. Wana cyahise kirunguruka ko ntawe uri kukireba. Kirangije gifate amafaranga yose kitonze kiyakura muri briefcase muri ubwo buryo. Wana cyariri cyacu kiracunga ko nta muntu ukibona gisubira inyuma gake porampora. Kiraza gifate amafaranga kiyatsimba aho ngaho muri ubwo buryo kirenzaho ibintu by'ibisharashara. Wana ntabwo wamenya iby'amashara waravukiye i Kigali. Yaraje afatana za zahabu uri kumva yitonze cyane riri wacu. Araza afata zahabu zose nazo atangira kuzikura muri briefcase azitsimba ku ruhande. Kumbi tuvuye hariya barakwereka afande wacu hano aracyashakisha gusa bisa nk'avuye ku bintu.
afande wacu rero mu gusohoka agiye yaraje ahita yicara hehe kuri rwa runtu rudomoro wacu yihishemo. afande niyicarira, kumbi icyo atazi ni uko yicaye kuri cya rudomoro ari gushakisha. uyu muginga mufashe, kumbi uko avuga ibyo byose uwavuga ngo yafata niwe yicaye hejuru. urave ko imyaka rero sasa bamwita Afande Stevo, wana Nigerian. uri kintu nareberero sasa, ehehe biraherera he. wana iki ngiki bakicariye kiri kubabara, kiri kutaka ariko kihanganye. bidatinze afande wacu yarahagurutse, uwo muri kiriya kinatawe yariruhukije. afande wacu nta kindi yakoze, yahise amacinga arigendera. aravuga ati n'ubundi uhombye arabyimenyera. hehe ku rundi ruhande barakwereka Lili wacu we akomeze gutsimba za zahabu. yarazifashe nazo zitsimba mu birere, mu bisharashara rwose. kumba afande yarakarenze. iki ngiki nta kindi cyahise gikora, cyahise kiva muri rwa runtu cyari kitsimbyemo. ngicyo rero ni cya rudomoro cyacu. wana afande yakicariye, umugongo wakiriye muri ubwo buryo, cyavuyemo kikanda. mbega umurezi ufite ibiro byinshi. wana afande wacu rero nta kindi yakoze, nubwo agenda rwose atabyumva neza, ariko yaragiye. byarangiye agiye. aravuga ati n'ubundi uhombye arabyimenyera. barakwereka rero cyariri cyacu kimaze gutsimba ibyo gitsimba, cyafashe za briefcase zose kizishyira hamwe kirategereza. afande wacu wakomeje urugendo, yageze hano ku modoka ye. urabona umuginga ngo aranyangiriza sha, ariko nta kundi sha, reka ngende nyine nta kundi. yaraje arafungura imodoka, maze yinjiye mu kwitegereza neza. briefcase zarazibura. afande wacu briefcase yarazibuze rero. reka turebe. arazenguruka, ibi ni ibikira. afande wacu araza, arongera arafungura imodoka, araheba. abaginga bankoza akantu. abaginga uzi ko bahise bananyibasha. wana afande byaramurakaje cyane. araza, nabyumva neza. afande wacu nubwo yakoze komando rwose, ariko uyu munsi ahuye n'abahungu kweri kweri. yinjiye mu kankari nk'ibisanzwe rero, maze arangije yigira gute, ayikubita ikiboko, sinzi aho agiye. wana afande wacu Stevo yaragiye muri ubwo buryo. kumbi barakwereka hari uzamuka muri ubwo buryo, arasimbuka yigize Rambo. nuko agenda polampola. yaraje yitonze. kumbi yaje asanga cyariri cyacu. kumbi umupango wabyo wari umwe, byose ni ibisambu. wana ibi byakuyemo briefcase. okay tugende rero sasa. reka tugende turabisoreza hakurya. uyu nguyu Lili wacu yagiye imbere. kumbi cya rudomoro cyamuturitse inyuma, kita kiza kimukubita intosho hehe mu mutwe. ni ikigambanyi kibi cyane. maze kirangije kiravuga ati umuginga yanapfuye, byarangiye ibye. wana icyo kitazi rero nuko briefcase kijyanye nta kintu kibereyemo. iki cyariri nacyo cyari cyagize gute, cyari cyamwigaranzuye, cyazitsimbye boro. wana iki cyaraje kigeze hano kita gipfubirana na afande, gisubira inyuma muri ubwo buryo. afande yarambonye sha, afande yarambonye. barakwereka iki kitsimbye muri ubwo buryo. afande wacu nawe yaraje, iki kirongera kirarunguruka, kirebye neza kibona afande ntawe uhari. okay ubanza umuginga yagiye. niko cyavuze, niko cyatekereje. wana gisubira inyuma kigiye, gihita gipfubirana na afande wacu. rero sasa sinzi ngo afande wacu wakoze komanda amezi 8 yose ngo wamucika yakwigereye iruhande. kigiye kwiruka muri ubwo buryo, afande wacu ahita gifata bibi cyane, yaragicakiye. wamuginga wishyira hasi izo briefcase, ibindi turabiganiraho nyuma. fungura turebe. mu gufungura bitonze barebye neza, basanga nta kintu kirimo muri briefcase ya mbere. ibi ni bikira. mu gufungura iya kabiri nayo basanga nta kintu kibereyemwo. kumbi mubyibuke neza, Lili wacu nawe yari yagize gute, yari yatsimbye boro mbere yuko kimuhitana. wana wamuginga we, boro zangiza zirimo hano zirihe? urushyi rwiza. wana urambwira aho ziri wamuginga we? nukuri ntago mbizi pe, ntago mbizi, nanjye mbikuye hariya ruguru. wana ndakujyana wowe kandi muri ndabyemeye, urabisobanura byose. agafilimi kacu
kacu rero ni nuko kagenze. Agafilimi kacu k'uyu munsi rwose nuko karangiye. Byarangiye uwitwa Rudomoro wacu bamujyanye muri Ndabyemeye. Afande wacu yakwifatiye nyine nawe urabyumva. Afande agiye kufunga umuginga, ari nako agafilimi kacu kagera ku musozo. Imana ibande biri cyoroshye n'abakunda cyane. Astra Vista rero, shalom naho utaha, bye bye.